أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Mga kamasan ng mulia, mga palangguang haaraman sin Allah subhanahu wa ta'ala, irinaisab kami kiarihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ban kianubharaan kabuhi manibtiyo iban sin waktu piabot niya pa kami parum ini amuin karna magpatumtum pakin hawabaran labi-labi iban pa mga kamaumasan palanggungan kakasih. Harum ini yari kami duma maghamatungan iban sin kamu katan deng naman halom sin hula sin kita niyo kalasahan iban sin pamakataw tay manghuran nagluwas lungsad nagusaha atau naglagna faka hawa hula sin kita niyo deng hawnu na binaybayan iban kahula-hulaan. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapuas sinamin ako kakitaan sin kamu bihaon yari aun mga katautay manghuran, mga kamanghuran amin dia ko sila mari karna dimihil isab kato tani insyaallah hilalaungan patumtum pamahadjana iban patumtum pa bangsa muslimin labi-labi amin hasupaya in kita nyukatan kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tampak patuukoy ni haritong sin kami dahil ha mga amuin ini kamuliran doon ha ma'had ad-diya iban sin hakit na mutamikyan amura in haritong namo ini in pagtawon hambuk din ha mga kamulan ni Mukhtar Kuddin iban sin hambuk tayo mangudyaon ni Abdul Karim Omar. Insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga mabaya na mong ipasampay in risala sin Allah subhanahu wa ta'ala atau risala sin agama sin kita ni katan ha nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hatin yung mga kamasan kalasahan mga palanggon agama sin Allah subhanahu wa ta'ala panghalgay sin mawdu' sin kita ni mabaya na mani ujudilan halga bang mauno sa halga sin kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula siyabot hayat injin inhi karoni mga manusia atau mga khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nung sin Allah subhanahu wa ta'ala wala kulongnya atau kunin maksud sina kung nagpapanjari hajin iban sin manusia in maksud aminin kaban na tuwing natin insyaallah subhanahu wa ta'ala iban po sin kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala harwa sila ini labi-labi in kita niyo nakasud dahil habang sa pagyanong bangsa manusia mahuli ring hayat tu aun kawajiban amuin biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala harwa abaga sin kita niyo amin karna subay na tu hati niya amuin bukan iban ingatun iban subay na tu ang gautaan sin kinhuabaran amunin pagyanong liya'buduni lang sin Quran amin subay in kamu yan hati niya pagtag-ipunan yun ako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga dalam niya mga kamasan-kamasan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala harum ini amuin nasabot sin kami at ayat in Allah subhanahu wa ta'ala piyapanjar niya injil iban sin manusia. In mawdu' madaran nasadya nasabot sin hisiyo sureng mga ulama sin kita niyo. Sabuk unin maksudin mawdu' amuin hati ni hikasumo sin kita ni katan buku in para kapakarajan pag-agama misan pa siya biyawat bat dum adlaw sin mga ulama sin kita niyo hanganin siya pag-agama lam sin Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum ko lang ya Muhammad bunal-bunal to din pagpatumtum iyan amuin hikamumpaat atau magmumpaat ha mga amuin nagwalbat iman pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in pakarajan sin pagpatumtum hasupaya gumugot iban humugot in pag-iman pamarat saya iban sin pagmabuka
sin tiap-tiap muslimin atau tiap-tiap deng mga muslimin in hal sin pag-agama halom sin pangatayan niya supaya katumtuman nin Tuhan niya Rabbul Alamin bal Rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna in Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari katutan kata. Dahil nga dalam ito in pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yu labi-labi habang sa manusia auntud maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala bang maita niya kita ni kapanjari in uwi sin kita niyo katan subay ramat tu pamagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mapuas niya pia panjari dihilan niya kabuhi ang panyarihilan dunya karena doonin darul amal karena doon ha dunya biasin amin kya amin tiya tasak sin kita nung simbas kya tutungtungan sin kita ni ha dunya amin yari bihan kita ni ha kabuhi sin kita ni ha dunya ini amin amun ini indar amun ini in hati niya bay atau huhulaan karena diikitan yung maghinang amal amin titimbangun sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlong kiyamat bang kialupahan sin kita ni in maksud sin pagpapanjari katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala in gwa ni malusung in mga katan amin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab fama ba'da al-khalqi wa huwa al-maut fama ba'da al-maut illa al-qiyamah maposin kapapanjari katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala biyuhik niya kita niyo piapanjari ring haway ang panaysab niya kita niyo patayon hibalik na kainatag na palom sin gumi ang paniya kita niyo bangun magbalik bima'an mga kamasan mulia mga palanggon hakamasin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala piapanjari niya kita niyo maksud karna suy magtagipon kaniya na ingkatan sin nagtagipon iba sin wala nagtagipon in mga silini mapatayra muida pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalam ito yari mga kamanghuran yari mga katotay manghuran amoy dumong isab kita niyo kanila rin ng mga hilalawungan unin hika-support nila rin ng mga maudu' amin nasabot kahit insyaallah mahuli rin hato ang panaysab na tubian amin pag-share-sharean lang sinbasa ang galis atin niya paglamut-lamuran sin kita niyo bang unin mapatut hikaruwa sin kita niyo bihan amin harumi ni nasihat patumtum pagin humabaran iban pa mga mahadyan at muslimin ha amin bang may magmumpaat iin panahasat sin kita niyo insyaallah hilin ko microphone pahamok manghud atau akan hambuk ini murid bihayan biar akan Mukhtaruddin bang aun hikaril niya katutan yung maniut yu amin hilalawin insyaallah fila tafadhal jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. أحمده سبحانه حمد الشاكرين وأثني عليه بما هو أهله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير الذي أرسله رحمة للعالمين يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم إنسان لتمان سنبودي تبود فالله سبحانه وتعالى يا مؤمن tagmilik singkatan piapanjari daing naman nataasin langit sambil mari pawawawsin bumi magsarang supul kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala asawab karna yari na isab kita ni piaabot pa waktu ini kamuin waktu ipagpupuso ka ni ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sa wabyat ito mga maumaas tayo manghudkuha kang Islam unahon ko na asal kanin mga yung kamapan bang sa Obama maundayin ha mga bisara sinako wala imamu dahil naman na pagmaan na sinayat sin Allah subhanahu wa ta'ala at tawagan hadith ng Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ano kamura kuman imayngat magpauntol sa wabing bunal ng mga maumaas tayo manghudkuha ang Islam di pa sa ini kami mapatut umalog kanyo tayo para nasadya ka ilo bilang pagdaat na mo paguro na mo kalasan kaya nagan si Khaidir kami kayo naraak niya maripaw na hansin ka mo isang di na mapatut isang bihad to mga maumaas tayo manghudkuha ang Islam
Kumawa kita niyo pangadjian misanda kumantiyo-tiyo. Sa zaman sing kita niyo bihaon lando to di manusia nalipakan na simpag dunya. Intanda sinamuin kalipa kasim manusia aun hamong parakala lando to din halga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In parkala ini mga maumaas tayo mangudua kang Islam kaya pasaran na sin kamatauran din ka tutan yung manusia. Dahil asawapyat to bangin parkala ini dihilan halga si manusia ikasan niyang simpag dunya akhirat niya. Bukun kay namuin ya angot-angot si manusia bang bihadiin sadya ni kasan niyang nariha dunya at tawakan tak sambil paadlaw akhirat. Bukun kamuin piagluaslong sarang si manusia bang bihadiin sadya kadawhat niya singkasan niyang andiha dunya sambil paadlaw akhirat. Yagaw tayo manghudua ka Islam bang kau mawaya madawhat min kasan niyang andiha dunya sambil paadlaw akhirat. Tayong huwi marawin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala iban wala ako nagpapanjari jin iban si manusia illa liya'budun. Buat maringgan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala magtakipon gago. Ay bimana ya panjari manusia sin Allah subhanahu wa ta'ala haun maksud amunay magtakipon. Bukun tuy amuin ya panjari manusia sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin magpasanyang nasadyariha dunya atawakan magpasaddap. Sumakawa ya panjari kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala haun maksud amunay magtakipon. Bihadi ini sa pimpagyanong pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiapsiran si mga ulama yung pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala na bahagi sa pamagupat. Panag na ang tafsir, tiapsiran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwahidun. Amuin tunggalon min Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadatan kanya nakatatampal na kaatawagan nakatatapo. Ini karwa tafsir tiapsiran Ibnu Abbas radhiyallahu an law niya liukirru bi'ibadati taw'an aw karhan. Amuin kay maun yun ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala kawayaan nyo na kaywan sindi atawagan kabubungsian nyo na kaywan simbukon suway nyo ratay mauni ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kana lang sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Ahzab ayat 33 wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala way kapatut magpini sin kawayaan nila in babay imbar iman usog iman sin bar iman babay idza kadallahu wa rasulu amran tapabila kya dihilan na sin Allah subhanahu wa ta'ala hukuman iman sin rasul niya in uno parkala sinamuin pakaradyaan nila. Hati niya mga maumaas tayo manghudwa ang Islam bangunuin amuin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya suway ratay maunsin manusia. Ini katu tafsir tiapsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu an law niya liyutadhallilun amuin magpatikupo ka fa Allah subhanahu wa ta'ala uno pakaradyan. Ini kaupat niya tiapsiran sin Umar radhiyallahu an law niya liyu'arifun amuin ingatun min Allah subhanahu wa ta'ala. In pangasu bihadi in pagingat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kana lang Bukhari
Qala al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ini ilmu lang na suway sa makauna dahil haymumungan ibansin hinang. Sabab may ta, napabilay manusia, naghimumungan, nagtawagan, nagdawa, hawayrun ilmu niya, tanto-tanto yung manusia, malawang makalawang nasadya siya. Damikyan, ang maghinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawayrun ilmu niya, tanto-tanto makahinang nasadya siya sinamuin, wala na piyang dagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kan na ding asawab yan mga maumaas tayo manghudkwa ka Islam. Yung kalabihan sin ilmu, suwayra tud sa makauna ding ay mumungan iwan sin hinang. Ding asawab yan, bangyo na si manusya, yung ilmu ang pahinang, ang kauliwan sin hinang. Kaya nga tan bang biyarin magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan mag-ibadat. Ang kana lang Mu'adh bin Jabal, ta'allamul ilma fa innahu lillahi khashya. Ingatan nyo lang yung ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu lillahi khashya. Sa unal to din ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi khashya. Mahinang nyo kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabuhu ibadah. Iban lang din amuin paglawag mo ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadah. Wa mudhakaratuhu tasbih. Iban lang din amuin pag-review mo ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala tasbih. Biar ikaw sin nakapag-zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bahtha anhu jihad. Iban lang na in pag-research mo ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala jihad. Biar ikaw sin nakapag-jihad. Wa ta'alimu liman la ya'lam. Wa ta'alimu liman la ya'lamuhu sadaqah. Iban lang na in paghindo mo in tao wayong panghati niya sadaqah. Wa badluhu li ahli qurba. Iban lang in pagmarayaw mo amo in tao taga ilmu ikasuok mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sawab yan mga maumaas tayo manghudkwa ka Islam. Azaman sin kita niyo bihaon lando to damuin makasusa. Sawab sin tabiya katus tabiya nakauna na hinang iwan sin kaul nakaulihan yung ilmu. Dengan sawab yan biyarin yung pag-ibadat sin Allah, biyarin pag-ibadat sin manusia bang mayroon na ilmu niya. Tanto-tanto mayroon na sadya muin kapaidahan sinamon hinang niya bang nakauna na hinang niya iwan sin kaul ni haulihan yung ilmu. Dengan sawab yan itong mga maumaas tayo manghudkwa ka Islam. Bukun kay namuin ya angot-angot sing kita niyo ang bihadiin sa din kadawhat tasing kasan niya nga di hadun niya sambil fadlaw akhirat. Ang kanalong Imam Shafi'i, man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilm wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-ilm. Isyusyo lang na namuin mawaya niya madawhat din dunya fa'alayhi bil-ilm, suwayra siya manuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arada al-akhirah, iwan isyusyo siya blong na mawaya madawhat niya inadlaw akhirat fa'alayhi bil-ilm, suwayra siya manuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man aradahuma, iwan isyusyo lang din mawaya adway ni, suwayra siya manuntut ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sababit itong mga maumaas tayo manghudkwa ka Islam. Kawalikan ko kung sa upama onday nga mga bisara sinag wala imamo. Dahil naman ang pagmana sinayat sin Allah subhanahu wa ta'ala at tawagan hadith ng Nabi natong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ando kamurakuman may at magpamuntol sa mabing bunal ng mga maumaas tayo manghudkwa ka Islam. Di pasay nito kay mapatut umalog kaniyo dahil para nasadya kailo bilang pagta at pagurunang mukalasahan kami kayo rin narak ni Mari paunahan sin kamu isang di na mapatod. Isang bihat ito mga maumaas tayo manghudkwa ang Islam. Mangayo ako kamapan kanyo bang sa upama nakataas tingusin ako dengan sawabiat tugtuan ko na sadya rin di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah, yatur yung sin kita yung inhambuk din ng mga amuin kamanghuran ating nagpatumtum
katuk taniw sin hal sin maksud sin amin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kan taniw habang sa manusia. Atin rin nga mga maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya panjari kita niyo in subay na to hati ingatun. Subay na to ingatun inday nga mga maksud sin in Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari katuk taniw amin umingat kita niyo sin magtuhan. Sabab puas ng janji sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan sin arwah, plural sin ruh. Hakatan sin arwah, hawaktu wala pasiyangun sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sin arwah, sin karuruhan ng sin basa, pajasad sin manusia, asal diara sila sin Allah subhanahu wa ta'ala janji. Bangka kilahan nila rakatuding Tuhan nila nagpapanjari kanila. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala alastu bi rabbikum bukun kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala apin tagamulahi kaniyo iban apin patut ni sumbahun apin napapanjari kaniyo apin katan long sin mga arwah karuruhan long nila banat long nila huon ya Rab huon ya Allah ikan tu taib awusya tu ampan ya siyang patiap-tiap bata hipag-anak sabab in katan sin arwah asal na aun pos na piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biadin dakuman in kasangun pa amin bata halam sin pangandangan sin ina siaput yan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith ni mabutlong niya in bata yanin hadith 40 hadith labutlang niya in bata 4 bulan halam sin pangandangan sin ina hipahuyup na sin Allah subhanahu wa ta'ala palawm sin tiyan sin ina hamalaikat in ruh maghibal na maghibal na yung bata halom sin pangandangan sin ina kayo alhamdulillah hati niya dahil nga mga maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala piyapanjari inkatan amin subay sila ini ampa hipasulat sin Allah subhanahu wa ta'ala inupat pakaladjaan halom sin pangandangan sin ina in bata pag-ubos huyupan ruh so nakaingat asal in arwah in karuruhan sin in Tuhan nila Rabbul Alamin siyak-siyan nila in Allah subhanahu wa ta'ala amin nagpapanjari kanina sakali na lirap pagguwa pa dunya na lirap pagguwa pa dunya nasasad sin syaitan nalawain pagtuhan nalawain maksud sin kapapanjari kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala ang paring nga mga piyagjanjan sin arwah iban sin Allah subhanahu wa ta'ala in subay sila magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala na'am dahil nga mga maksud in subay nila ingatun in Tuhan nila Rabbul Alamin sa impanag na ang tuod long sin maas awaluddin ma'rifatullah in panag na ang sin pag-agama amin mag-ingat ko sin pagtuhan mo in mga ining kaul sin mga amin magtatasaw aun biya kahunnal sin bisara sa akun siya hadith aun kahunnal sin bisara mo taliw in panag na ang sin pag-agama subay ingatun min Tuhan mo Rabbul Alamin dahil nga mga tarbiyah sin agama Islam subay mo hinduan in mga panubo mo sin pakaradyan sin pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan din ang mga maksud niya in makna sin amin ayat sin Allah ta'ala liya'buduni law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay liwahiduni amin subay nila kulong niya pagtag-ipunan amin hambuukon in maksud sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amin di mo siya sakutuhan haununo pakaradyan pagtag-ipon pag-ibadat dahil naman ha dua susujurun dua iban sin pagsusujurun sambahayang iban sin puasa iban sin sadakat iban sin naik haji iban pasingkatan nabulal amin pag-ibadat amin long sin mga ulama in pagyanong pag-ibadat amin in siya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-amal min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina nasabutin ni Sheikh Ibn Taymiyyah amin pagyanong ibadat in makna niya in kalimat ibadat lang yan nasakop na langkop niyan katan amin katan uno katan sin kabayaan kasusuban kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban karidaan niya dahil naman hakakaul amin hahilalaungan sasabutun sin katan mahadjana iban sin kakahinang karidaan sin Allah ta'ala kabayaan niya kalasahan niya subay mapatut hinangon dahil naman hakakahinang nakatatakok naka biasin puasa iban sin kakahinang nakatatampal naka dahil naman hasam bahayang imasin naik haji wasin kaibanan
in mga ini makamaasang karasan. Maksud in Allah subhanahu wa ta'ala piapanjari niya in kita niyo amin subay na to siya pagtag-ipunan. Iban subay na to siya hambukon hakatan sin pagtag-ipunan. Hangkan long sin Ibn Abbas in pagyan long niya sin Allah subhanahu wa ta'ala ring mga maksud sin amin liya'buduni ay liyunqirru bil ibadati taw'an aw karha. Amin subay nila mapatut. Amin taymaun iban hati niya amin iniaminun nila in pag-ibadat inyandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sibuk din kaunan sin pag-ibadat yan taw'an amin kasusuakan nila hinangun kabayaan au karhan atau akan biak mabungsi atau malisuk sila himinang suway nila ratay mo. Biasin mga pakarajaan, pag-ibadat, pagluwas-lungsad, pag-jihad. Wairun san aron tao mabaya himinang sinini mula-mula majuljana in mga pamilyang labi-labing ginhawabaran. Hari na magbista si ginhawabaran na long tamajuljana in kaluarga iban sin pamilya banging kaunan mo wanted dahil sa bingkatan. Sinamin natin niya pamikpik din naman tulaw. Tinari mabaya in tao. Sa hatat ka na ibadat harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak turuma tongin kawajib kanya sumirak tinanong si muslimin. Demikian in magan na ring hati namin magtangka akaw sinhap di ba sinuho iban sin syahwa haadlaw sin Ramadan. Malangin manusia mabaya mga beini pakarjan si pag-ibadat sa subay reto taymaun sabkar na amuyanin ma'na sin pagyanong sin Allah ta'ala liya'buduni ay liyunqirru bil ibadati taw'an aw karhan. Subay nila reto taymaun in pakarajaan da akan sin Allah ta'ala in katan sin pag-ibadat sibuk da kasusuakan kabayaan sin sila kasusuban atau akan kabubungsihan subay hitindog in subong samping kaunan niya mahaggut atau akan subay hitindog in pagsambahayan misan din kaunan niya malaul atau akan subay hitindog in pag-ibadat subay misan ping kaunan sin ikaw analilipa atau akan nabibisi bangun siya katumtuman subay ratub hinangun mahi sabda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nariday sa mahinang yung mga pakaradyan ini sehingga suweri sab kau amin manuntut ilmu sab kalagian in pakaradyan sa pag-ibadat suway mo kaingatan in pagtinug lingkod ng simbahasa iban suway mo kaingatan tudjuhon iban patudjuhon bang biyad din in kahantang iban bang biyad din mo paamuhon iban uno naman inamin mapatut iban sin suway iingaton in katan pakaradyaan in mga ini mga kamaasan kalasahan mga palangkon haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala amin din mga maksud napiapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala katan si manusia mahi hasupay magbalik magtukan niya. Amin hasupay magbalik magtu pa Allah subhanahu wa ta'ala di sila malugi sin lugi lusung amin wayrun mahasil ni sin pag-ibadat sin sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bukun sa diyan maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari hawayrun ka uno la wala nagpapanjari Allah subhanahu wa ta'ala jini wa si manusia liyatrukahum suda amin pasaran sila sin Allah subhanahu wa ta'ala abathan wa sudah amin hatinya amin kari kalalangukan atau akan wayrun kapuspaidahan wa innama liya'buduh ay hasupaya pagtagipon ng Allah subhanahu wa ta'ala wala yastati'una al-ibadata lillahi subhanahu wa ta'ala illa bil-ilmi wa yaqulu ulama al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Iman subayray sabati mapatut in pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala in kaingatan mong betindaran sa pag-ibadat sablong sin ulama in pakaradyaan sin panghati amin umingat kau sin biyad din in pagtuhan in siyayan panagnaan ding hakatan uno-uno siyayan in amin subay ingatun mo panagnaan in pag-agama hari pa kau magkilalaw ngan hati na mamisaran pataw-taw kan mangdaak iwan hari pa isab kau hati na mag-anggaw ta sin ikaw maghinang sin pag-ibadat suway kau makahati na amuna bang uno in pag-ibadat sabing pag-ibadat tatay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala bang correct procedure yung kimugdan siya harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala laway habitikan sunat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahul mapuasin kay panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala nakahati na sin pag-agama iban sin mga manusiway pa nakahati ala yang mutul arit ka sila mapatay arit ka sila hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala arit ka sila magbaki man sin Tuhan nila Rabbul Alamin ari kasila hati niya mag hamatungan iban sin nagpapanjari kan sin nga panagnan pigjanjian sin katan sin arwah iban sin Tuhan nila Rabbul Alamin dili nga dalam yato mga kamaasan karasahan mga palanggon hagama sin Allah subhanahu wa ta'ala mabaya kita rumog ding hambuk manghud atau kandeng nga mga murid sin Ma'had ad-Diya
in pakarajaan mapuas sinanu in kepanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala bihi ingkatan sin manjan iban singkatan jin si manusia pakain na sila pag-ubus hasupaya kaingatan ni sin kita in maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala wasin kapapanjari hati na pawiyun ni rahmat tukani magbalik insyaallah subhanahu wa ta'ala mawa kita rumog ding ha amin hilalong sinamuk manghud biya na sin kan Abdul Karim Umar falyatafaddal jazakallahu khairan. الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة والحمد لله الذي أنهى بالموت آمال القياصرة فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجوار والنساء والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pupudjihan sasanglitan hakakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan nagsisipat baing ulungun, iban Tuhan nagsisipat baing kasihun hapiapan jarinya. Allah subhanahu wa ta'ala mapatut pujjihun iban sumbahun sim manusia, mapatut pagtag-ipunan sim manusia. Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari sin pitong lapis langit, iari-arihan niya sin mga bituon hataas. Damikian Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari sin bulan iban sin sugah, nagbibidda insahaya nila. Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari sin dum iban sin adlaw, pagubusyatun piagsaling ganti niya karena ayat pamanga sila ulil albab. Inallahu subhanahu wa ta'ala nagpapanjari pitong lapis lupa, piapanjarihan niya halawum niya mga kabinatangan, sibukdain naghuhula karagat-ragatan atawakan hakalupaan, dain kanila manaw sin dua siki niya, dain kanila manaw sin upat siki, dain kanila manaw sin tiyan. Umat beriman, in Allah subhanahu wa ta'ala in pagtag-ipon si manusia din di hababaw sin gumi ini, di iyatun hikaganap atawakan hikadugang sin pagsultan niya. Damikyan in pagmaksiat sin mga manusia, sin piapanjari din di hababaw sin gumi ini, di iyatun hikadagdag sin pagsultan niya. Mayta umat beriman, Allah subhanahu wa ta'ala in tagkamput singkatan nagsusultan. Allah subhanahu wa ta'ala pinakamataas din hakatan. Dain hasababyat tu piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala pababaw sin bumi jin iban manusia. Hawala mamarahi piapanjari sin Allah ta'ala in manusia, piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ka rasulan. Hatiap-tiap rasul aun ummat niya, damikyan hatiap-tiap rasul aun kitab niya, hatiap-tiap rasul aun mu'jizat niya. Tiagnaan den hamanga karasulan kan Nuh alaihi salam, tiamanan kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niu hahuling zaman, piara katu taniu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukun karena in kapagparakan niya, amuin hikasigpit sin manusia. Damikyan bukun karena hikabinsana ha manusia, sumagawa in kapagpara ha Rasul sallallahu alaihi wasallam mualliman wa muyassira. Manghindui ha manusia, dain naman perkala
dunyawiyah atau akan perkara ukhrawiyah. Menghindui manusia bang biadiin impag Tuhan pa Allah Ta'ala. Menghindui manusia bang may tak sila pia panjari. Demikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala piara pa manusia amuin hikabin sana hikasigpit sin pag-usaha nila hadunya. Sumagawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam muyassira. Magpaluhay manusia din naman perkala dunyawiyah labi luba na perkala ukhrawiyah. Dia sin nasabut sin hambuk tay manghud na to bang mayta unu sabab piapan jari manusia mari pababaw sin gumi ini. Biasa wakatu taniu sin Allah subhanahu wa ta'ala in maksud asabab sin maksud yaun hangkan kita niu piapan jari mari pababaw sin gumi. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala aku nagpapanjari jin iban manusia karena magmain-main din di hadunya atau akan magbuang saraw din di hadunya sumagawa in kapag papanjari manusia iban sin jin lil ibadah karena magtag-ipon manauhiri pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piapanjari in manusia buasin kapapanjari manusia unu baha in magjatuh. Iyan kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Biasa wakatu taniusin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap ingkatan umat aun ajalnya bang dumatung na in ajal sin manusia di niya na mapatarasaw iban di niya na mapasung unutuan impagbahasahun ajal amu sa impagbahasahun ajal amu na in kamatay. In Allah Ta'ala piapan jari niya in dunya biasawan niya katu taniw in hakikat sin dunya. In siya piapan jari sin Allah Ta'ala tempat amuin pag-ikhtibaran si manusia, tempat pagtanuman sin manusia. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. In dunya tempat pagtanuman sin manusia, pagtanumannya sin ibadat suku sin adlaw akhirat. Jari niya piasa wadi sabkatu taniu sin Allah Ta'ala in dunya in siya bukun hula matutug, bukun hula natu amu in salama-lama. In dunya kalalang-langugan sadja piapan jari sin Allah Ta'ala. Laung sin Allah Ta'ala hipapaingat katu taniu i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina. Ingat taniu o kamu mga bangsa manusia amu sa in kabuhi anan hadunya in siya kalalangugan sadja atawakan panayaman paglupasan sadja sin oras sin manusia iban in dunya in siya ari-ari sadja ay biyaitaan kita niyo in dunya bukun hula natu tap-tap in dunya in siya magkalanyap pagga in dunya mga kataw tay manghuran ha agama Islam in siya bukun hula tap-tap. Den hasamabyan subay kita niyo magmuhut-muhut amu indumauhat sin ibadat asupaya aun mapuso na tu haadlaw mahuli. In dunya wayruun halga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiukbal niya ha mu'min iban sin kafir hasama sibu. Nag-iibadat iban sin wala. Bangsadja in dunya ini tagaharga pa Allah ta'ala. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Bangsadja in dunya ini aun halga pa Allah Ta'ala. Biya saja sin pikpik sin hilam, hambu pikpik sin hilam.
di painumun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kafir din di hadunya minsan dakuman hangka inuman tubig. Masigpit mga umat beriman bang di painumun in manusia sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tubig din di hadunya. Dan hasabab ini in dunya ingatan yu ingataya kau tay mangmudku in dunya in siya magkalanyap hula amuin aun tubtuban niya in dunya aun jangkaan niya aun hinapusan niya dumatungda in hinapusan niya mapatay in katan mapatay in mga sila salihun mapatayin mga sila nag-iibadat pa Allah Ta'ala mapatayin mga sila amuin limanggal syara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkatan mapatay lang sin Allah Ta'ala kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ingkatan hababaw sin gumi ini malanyapda ay malawakda buat malingkan in makapin Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut. Dan hasabab yan in kita niyo hadunya mga umat beriman asal kiadar nakatu taniu sin Allah subhanahu wa ta'ala in tubtuban natu. Ingkatan manusia numanam sin kamatay laung sin Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut ingkatan taga inyawa numanamda sin kamatay misal katu tani umat beriman in kamatay in siya lawang hambuk lawang wayruun din hamanga manusia buat malingkan sumud palawang sin kamatay in makamula in muskila mga umat beriman unubaha in jumatu puas sin kamatay in jawab sumasa jannah atau kannar. Dain hasabab ini damikian biasa wakatu taniu lilai katu taniu in kamatay in siya hambuk basu wairuun din hamanga kanabihan buat malingkan in makainum habasu sin kamatay damikian wairuun din hamanga karasulan in wala lima bayduun habasu sin kamatay minum damikian wairun den hamanga sila mukmin pa Allah Ta'ala iban sin mga kafir buat malingkan makalabay doon habasu sin kamatay umat beriman in kita niyo katan mapatay kullu syai'in halikun illa wajha in katan naghuhula hababaw sin gumi ini iban hakalangit-langitan malawakda ay bimakna mapatayra in kamatay umat beriman bukun perkala sibik-sibik bukun perkala maluhay angkanna in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aknya kita niyo in pataurunna tu in pagtumtum sin kamatay laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akthiru min dhikri hadimil ladzat patauraniu in pagtumtum sin kamatay Rasul sallallahu alaihi wasallam na may taikatu taniu may tabaha amuin diaat niya kita niyo hipataud in pagtumtum hakamatay sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu siya hanajana doon man kaya na naman niya in sigpit sin kamatay kaya na naman niya na imbisa sin kamatay nakapamung in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kya ulungan sin Allah Ta'ala Rasul sin Allah Ta'ala biak di inna kita ni umat beriman bukun kita ni Nabi bukun kita ni Rasul bukun kita ni awliya subayin kita ni magmuhut-muhut amuin lumag sin ibadat sin kita ni ingat ya kau tay manghudku in kamatay dumatung ka tu taniu di magbaita sumagawa in kamatay yati bagtatan bigla sadya dumatung hamanusia
In kamatay ingataya kau tay manghud ko di siya umurul haulihan mo atawa kan hakid mo tapit patuo atawa kan tapit palawa sumagawa in kamatay mama akhahunahan mo iban in kamatay di mo kaingatan bang kuno dumatong di mo kaingatan bang hauno kau mapatay hauno lupa hambuk nasabut kisah din hawazir hi Daud alaihi salam hawaktuman niya tay nawapat na in Daud alaihi salam in hambuk wazir ini nahinang wazir hi Sulaiman ibn Daud hambuk adlaw hi Sulaiman alaihi salam naglilingkod halilingkuran niya hamay naat serta in wazir yaun haraib niya aun na hambuk kusog di matung maun kaniya simud palaumbay si malam doon man halaumbay nagmeeting iban hi Sulaiman alaihi salam hadoon sila nagmi-meeting in atud sin hambuk usog ini matto sadya pa wazir niya kiublaan in wazir kiublaan bang mayta daran mag-atud maun kaniya in hambuk usog ini hawak tumang gimwa na in hambuk usog den habay hi Sulaiman alaihi salam nag-us-us siya timindog iya subo niya hi Sulaiman laong niya ya Nabi Allah isiuta lang na inusog bakas din di ka ina diya mo nagmeeting biuga niya ako sin pangatud niya miuga ako a pangatud niya madaran siya mag-atud marikaku laong sin Nabi Sulaiman siya natun in malakul maut nagpasalupa hambuok usog simud maripabay ini dia mag in hambuok wazir niya ibanti mangis laong sin wazir ya kau Nabi Allah mangayo ako kay mo karna sin Allahu Ta'ala inda akun mo inhangin ipapara ako matupahula amo in pinakamalayo ha India paraha ako pa India nag-us-us si Sulaiman dia at niya inhangin ipaparain wazir niya matupain dia doon man may naat di matungin may naat simud ni sab nagbalik in malakul maut pabay niya si malam long hi Sulaiman doon man sila nagmi-meeting ya subo niya in malakul maut ya kaulong niya malakul maut biuga mo kahapon in iban ko biuga mo kahapon in wazir ko mayta kau madaran mag-atud kaniya mayta in pangatud mo matto sadya kaniya kahapon laong si malakul maut ya Nabi Allah in ako simud mari pabay mo hamay na at kita ko siya din di habay mo bunnato din Allah subhanahu wa ta'ala dia ak niya ako ipapatangsuan in nyawa niya pu asluhur dito ha India na ajaib in malakul maut bang may tayari yaon din dun kan Sulaiman in wazir laong hi Sulaiman na unulong niya in hinaun mo mattunakulong niya pa India pu asluhu amu India akakusin Allahu Ta'ala ipapatangsuan in nyawa niya umat beriman iyan kita niusin Allahu Ta'ala amuna sa ining pagbahasawon sin Allahu Ta'ala kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum laong sin Allahu Ta'ala pamunga o Muhammad bunnal tuod in kamatay amuin magoy kamu dain kaniya in siya mamaakda kaniyo dain hasabab yan in wazir dito kan Sulaiman alaihi salam lando indamag niya timakuk atawa kan timangkis pattu pa India way niya kaya ingatan yattu dito in kadar niya siulat sin Allah subhanahu wa ta'ala umat beriman subay madaran in pagtumtum nato sin kamatay in kamatay wayroon pagpiun niya wayroon hinakura wayroon hi presiden wayroon indayahan atawakan miskinan in kamatay wayroon pagpi
Dain hasabab ini umat beriman hambuk nakura Sultan sin alam Harun ar-Rashid. Harun ar-Rashid kaya pagmilikan niya indunya halawm sin kamput niya, halawm sin pagnakura niya ingkatan babaw sin gumi. Hambuk adlaw gimwa siya din hasalas niya. Doon man siya nakagwa, iangkat niya inu niya pataas sin langit. Kita niya in gabun imaandum, iyan niya in gabun, ya kau gabun, ulan kau ha India, atawakan ha China, atawakan haunu na kabayaanmu ulanan, sapahanku pa Allah subhanahu wa ta'ala, wairuun din hamanga, kalupaan, atawakan ginlupaan kya tuan sin ulanmu, buat malengkan inyan hababaan sin pagnakura ko. Hambuk adlaw, Harun ar-Rashid gimwa din habay niya. Karena mag-relax sin baran. Doon man siya hapanawan, piyagbaak niya inhambu kusog pagnganan hibuhlul. Long sin Harun ar-Rashid, nasihati ako ya buhlul. Long ibuhlul, ya amiral mu'minin, haununa in mga kaamaanmu, haununa in mga kaapuanmu, dahin hapanubo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil maunkan amakmu. In sambung hi Harun ar-Rashid in sila miyatayna. Long ibuhlul, haununa in mansion nila, haununa in pangarta nila. Long sin Harun ar-Rashid yatudittu in pangarta nila, yatudittu in mansion nila. Long ibuhlul haununa in mga kubur nila. Long Harun ar-Rashid yari in kubur nila. Long ibuhlul kan Harun ar-Rashid yatudittu in mansion nila, yatudittu in pangarta nila. Pag-ubos yari di in mga kubur nila, uno baha nagmumpaat ka kanila, nagmumpaat ka in mansion nila, in pangarta nila, halawm sin pakuburan nila. Lawm sin Harun ar-Rashid bunnal kaw, natayma hi Harun ar-Rashid wayrun nagmumpaat hamanga kaapuan niya in pangarta iban sin mansion nila. Lawm hi Harun ar-Rashid ganapi payabuhlul. Long ibuhlul, ada punya kau amiral mu'minin, in mansion mo hadunya maluagna, ahuna-huna mo, puasin kamatay mo, lumuag in kubul mo. Timangis in Harun ar-Rashid, habis sarah ibuhlul, long niya ganapi pa biyabuhlul. Long ibuhlul, ya amiral mu'minin, huna-huna kaya pagmilikan muna in pagnakura hikisrah, iban imumul kau pila tahun halawm sin pagnakura. Long hi Harun ar-Rashid may taya buhlul, bukun ka long hi buhlul, bukun ka in kubur, mamaksurun sin manusia, mamaksurun sin tau buhi, iban in ikaw ha subuhun kau doon halawm sin pakuburan mo. Long hi Harun ar-Rashid bunnal kaw. Pag-usyat tun minui na hi Harun ar-Rashid pabay niya, sambil nasakit hi Harun ar-Rashid, wayroon na nakahibal hakulangan niya. Di niya na kagausan ni hibal imbaran niya, sambil agun-agun na hikamatay kaniya in sakit niya. Awak tuyawn himadil na kaniya in kawafat, kaya na naman niya na in sakit sin kamatay, iulakan niya in mga kanakuraan hababaan niya. Ipapatipon in mga sundalo niya hakatilingkal sin alam. Magtuy natipon din doon in mga sundalo niya hakatilingkal sin alam. Nagdara sin mga sanjata nila, sin puddang nila in sa kaula-ula aun bunok malagpo. Sambil di kagausan itungon
intaud sin mga sundalo niya buat malengkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inkatan silayatun hababaan sin pagnakura niya. Hawaktu kita niya in mga sundalo niya. Timangi si Harun al-Rashid ampa niya Yangkat niya in unya pataas sin langit. Ya kau amu hindi magkaig in pagnakura. Kalasahi in mga sila nagkaig in pagnakura nila. Sambil masih nagtangi si Harun al-Rashid. Hawak tuyaun tiang suanna si malakul maut in inyawannya. Waktu man miatay na hi Harun al-Rashid. Dia nasya pakubul. Binin sin mga sundalo niya doon halungag. Makiput lungag tigidlum. Way minsan makatawakkal ubiban kaniya. Hambuk den hamanga sundalo niya. Hambuk den hamanga wazir niya. Maun palawm sin kubur. Damikyan way minsan. Piara maun kaniya in mga kakaun palawm sin kubur niya. Iban way minsan biuklaran. Kulangan ni Harun al-Rashid biasin kulangan niya hamansun niya. Umat beriman. Ma'agna anhu mulkuh wa maluhu wairuun nakatabang kaniya in pagnakura niya wairuun nakatabang in arta niya minsan pabiya diin in taud simpangarta niya wairuun damiya kad palawm sin kubur niya. Biat tura kita niyo umat beriman bang kita niyo mapatay na di magad katu taniyo in pamilya sin kita niyo. Di magad impangalta sin kita niyo buat malengkan in kakahinang sin kita niyo magad palawm sin kubur. Den hasabab ini haunu kita niyo binaybayan lang sin Allah Ta'ala aynama kuntum yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Lang sin Allah Ta'ala haunu kamu binaybayan abu tanda kamu sin kamatay minsan pa kamu timapuk hakuta amuin pinakamataas na atawakan hakueba amu hindi kamu kakitaan tumtumaya kau tay manghudku in kamatay in siya madaran tiyo tumtum niya kau ayaw mo siya kalupahi. Dan hasabyan bangman kita niyo makakawa pangadjian hadum ini minsan dakuman maniu tiyo mahuli niya hatamanku na inkaptanganku wa ba'da assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hani'an laka ya akhi karim. Ma ajmala hadhihi nasiha. Masya Allah. Bangmayan ko itong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala si mga hilalawan tiabutanan metu iwan bangmayan sabihin ng sin Allah subhanahu wa ta'ala ikaw ka sa timbangan mahal akhir. Maka kamasan karasan ma palanggun haqan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi la shakka anna al-maut la yansana walidha innana la nansa al-maut abadan aydan. Ma kamasan karasan bunal tu damikyan iban bunal tu din kamatay riknya kita ni kalupahan wala niya sabday sab kita ni lupa damikyan soy mapatut din kita ni na tu isab saya lupahon amin daran na tumtum sa bunal tu din kamatay longsin bahasa insiayan amin panagnaan encounteron sin kita ni harit pakitan rumah tumpa qiyamah longsin ulama al mautu ka'sun kullun nasi syaribuh wal qabru babun kullun nasi dakhiluh. Long sin ulama in kamatay long nya insiayan saparati amin baso in katan sin manusia tumunghab doon kanya minum habaso ya. Damikian long nya in kubul insian saparati long nya amin lawang wairun buli rapat singkatan manusia bang syari lumabay atau akan sumud halawangnya. Harun al-Rashid hawak tu bihatto na in pangsan sin amuin sakit niya agun mahugto na lang sin maas-masin manahut niya mapatay rakuman siya nakaiyan pa siya long niya wa idhal maniyatu anshabat adfaraha alfayta kulla tamimatin la tanfa'u long ni Harun al-Rashid apabila long niya in kamatay
hihwa niya na inkukku niya atau wakani namin mahait bihan sinamin ini kukku niya biya kaariin siya mga layon mga mas alfaita kulla tamimatin la tanfa'u lang niya misan pahihwa mo na ingkatan sin amuin tamimah ingkatan sin amuin kambut mulong sin bahasa sub ingkatan sin habay-habay mo halom sin baran mo na ka atawakan hisasangun atawakan hiwabagut hawakan atawakan haliug haunu na hibutang atawakan halimah alfaita kulla tamimatin la tanfa'u misan palong niya higwa mo na ingkatan sin amuin habay-habay mo di na magmumpat mayta sebab inna kalaban mo yan bukun bangsa manusia mamuhinga buat melainkan inna kalaban na kuntara mo yan amunindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay tangsuan ingkatan sin barnyawa subay ray sa bingkatan sin barnyawa lumabay siya numanang kamatay nalong sin Harun al-Rashid wa idhal maniyatu anshabat adfaraha alfayta kulla tamimatin la tanfa'u banglong niya in kamatay higwa niya na inkukku niya karna mga masi manang sui sin amuin kabuhi mo iban sin manang sui sin nyawa halom sin baran mo alfayta kulla tamimatin la tanfa'u misan pahikambut insan pahibagut mo ningkatan sin gambut iban sin katan sin amin natin habay-habay sin ikaw hibagut mo habaran murid na malong yung magmumpa at hadlaw yan sabkya na naman yan ang betin hapdus iban sin bisa sin kamatay ilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawaktu in siya naglilimpa-limpa sin kamatay ilong niya la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat ilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ampa si magpamusbihan sin amin ini tubig ibang niya hilog gumiliman yan pabaso tawakan patubig ampan hipama musbihan pa ini bayhu niya pa si imin la ilaha illallah bunal-bunal tudlong yan kamatay landutud mabisa bihan dahil mga maksud sin kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hanano siya in subay sab sila mapatay sa karna di sila rumagpak paadlong qiyamat iban sin paghisab iban di sila lumagpak pa Allah subhanahu wa ta'ala maghamatungan bang sila ri lumabay hakamatay law sin Allah subhanahu wa ta'ala kabalikanin ayat law sin Allah subhanahu wa ta'ala qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum misan pengkaunan law sin Allah subhanahu wa ta'ala sinlang yain kamu amin pago yan min kamatay pakain na kamu binaybayan ibang pidyo alam wallahi kamatay pagbak niya kanumukun siya amin murul kani bihan makamas kalasahan dahil dalam yatu mga kami kamapan kani bang aun ding mga hilalaw ngan wala nag-amo natawakan aun ding mga topic wala nato aun ding mga ayat wala tanto nag-amoin pagmaana atawakan aun ding mga hilalaw ngan nakahaba bukun nabi maraw habang lungsin kamu pagmaapan yurakuman in mga kaanakan kamanghuran sin kamu ini amin ding mga manusia magkalaw iban ding mga manusia hati niya bardusa ando bang man ampunong sin Allah subhanahu wa ta'ala pardusan sin kami iban sin kamukatan iban na singkatan timurungdong ipasampay sin kami sa salaman pakatan muslimin hadunya iban na sin kakasi hagwa sin hula sin kita ni Philippines deng naman hahula Saudi deng doon kailo ha ini hamakka labi-labi magsyarang syukur kami kanila sin piara nila masya Allah deng ha mga amuin panyak si markas atau akan panyak si ma'had at-tuya nakapara sila dahil nga mga maniuti kay lumablag atau akan piyami ng projector alhamdulillah magsyukur ka rin doon tuan Oms markas Haramain ay ni natayma na mo biyan nasin kaya para na mo report maton na ibang damit yan yari na markasin kita niyo projector magsyarang sukultur ha mga amin pamikpik sinikaw rin doon hababaan sin ini kamubihan markas Haramain salam doa rin katan iban din dito kasi iban sin makatotay manghuran insyaallah alhamdulillah demikian aun deng hang ini bata ma'had ad-diya nakabas high universities ng Qasim murah-murahan bang man ini pasamutun sin Allah ta'ala pagtulaksin sila insyaallah na deng ha mga amin kabataan sin markas kaibo alhamdulillah tay masin Allah subhanahu wa ta'ala amin pagpanganti sin sila rito ha Qasim ha Mamlaka al-Arabia Saudiyah insyaallah demikian Riyadh kata tay mo Riyadh ha Madinah demikian kaburuan ng Raibun mulia salam doa kanikatan iban demikian Maun Patubay markas Abu Bakar Siddiq demikian Qatar hama kata tay menghuran Fanar atau ini Fanar TV station yang kailo salam doa rin tun kanyo
iban sina Brunei, iban sina Kuala Lumpur, iban sin inaha Indonesia, iban sin dia Filipina labi-labi, ya iban sin halam cinta dan sesambang kemasan kerasahan, muliakan pengatain sin kami, bang murah-murahan kita kata ampun sin Allah Subhanahu wa taala papusan natu, mau kita ni Allah Subhanahu wa taala doa, bang mayan Allah Subhanahu wa taala amin taimau nikatan sin ibadat sin kita ni hamaksud amu inna lillahi sin kami mani utihaka gaus-gausan in Allah Subhanahu wa taala wala kepada jin semua surat malaikat in maksud sima tagi pun kan ya in doa sin kami mengutai mohon sin Allah Subhanahu wa taala tagi pun kan ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته